Šiki zamena od gostiva Rige se prođeže Garetova Malta. Ušte jedan igrač od prvата македонска лига си замена после 6 месеци престој во Македонија после Јоко Рабео и Елвис Машики направи трансфер во Малта. Нов клубот на Машики ќе му биде малтешки од Флорида, каде сојужи му биде Ѓогар Бекара. Изминатите 6 месеци настапуваше за Брера Струмица. Елвис Машики и 2014-2025 заслужено Моназо има 18 заба, 0 голови, 0 асистенции, 0 шути, 0 ударни картона. 2015-2016 за Северде 1 настап, 0 голови, 0 шути, 0 ударни картона, 0 шути, 1 ударни картон. 2016 Удзовел има 14 заба, 5 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 ударни картона. 16-2015 Луга Брахан 17 заба, 13 гола, 0 асистенции, 1 шут, 0 ударни картона. 2017-2018 за чешки Будовец 27 заба, 7 гола, 0 асистенции, 0 шути, 5 шути картона. 0 ударни картона. 2017-2018 има 2 положи U21 има 3 настапа, 1 гол, 0 асистенции, 0 шути, 0 ударни картона. 2018 за Лебарец има 13 настапа, 1 гол, 3 жута картона, 0 црвени картона. 2018-2019 за Ливерц U21 има 5 гола, 6 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 ударни картона. 2018-2019 Узивогов има 14 настапа, 4 гола, 0 асистенции, 2 жута картона, 0 ударни картона. 2019-2020 во Либеро Батим има 4 настапа, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 ударни картона. 2020 за Венчарде има 9 настапа, 0 шути, 0 ударни, 0 шути картона, 0 ударни картона. Ливерц 2019 5 гола, 5 настапа, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 ударни картона. 2020-2021 без настапа, 5 гола, 0 асистенции, 1 шути картон. 1 шути картон, 0 ударни картона. 2020-2021 Узигово има 19 настапа, 8 гола, 0 асистенции, 4 жута картона, 0 ударни картона. Сенација има 16 настапа, 7 гола, 1 асистенција, 2 жута картона, 0 црвени картона. Според 2022 Узелено има 3 настапа, 0 гола, 0 асистенции, 1 жут картон, 0 црвени картона. 2026 има 18 у Хамбора, малтешки Хамбора. Има 26 настапа, 18 гола, 0 асистенции, 2 жута картона, 0 ударни картона. 2024-2025 Арзаре има 27 настапа, 4 гола, 0 асистенции, 2 гола, 2 жута картона, 0 ударни картона. 2024-2025 у сезона на Гостибар има 17 настапа, 3 гола, 0 асистенции, 0 жути картона, 0 ударни картона. За Окупови има в сезона 2014-2015 во Словакијан кап има 1 настап, 1 гол, 0 асистенции, 0 шути, 0 ударни картона. 2015-2016 за Словакијан кап има 1 настап, 1 гол, 0 асистенции, 0 шути, 0 ударни картона. 2018-2019 Умала Чек Републик Чешки 1 настап, 0 гола, 0 асистенции, 0 картони, 0 жути картони, 0 ударни картона. 2019-2020 има 1 настап, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 ударни картона. 2021-2022 има 2 настапа за Словакијан кап, 2 настапа, 1 гол, 0 асистенции, 0 шути, 0 ударни картона. 2021-2022
Ima dva nastupa Nova gola inozemnosti, jedan žuti karton, udarni karton, a dvije žute reda za trove Malteški kap. Ima jedan nastup, jedan gol inozemnosti, tri gola, tri nastupa, tri gola inozemnosti, no žuti, udarni karton. 2023, 2024 Azerbajdžan kap. Ima 3 nastupa, 3 gola, inozemnosti, no žuti, udarni karton. 2024 u Macedonian Cup ima jedan nastup, jedan gol, jedan inozemnosti, no žuti, udarni karton. 2014, 2015 u Vancouver Cup ima jedan nastup, jedan gol, jedan inozemnosti, no žuti, udarni karton, Malteško prvenstvo. A 2024, 2023 za Eurocup konferencijska liga ima 8 nastupa, 0 golovi, 1 asistencija, 0 žuti, udarni kartona. 2013 počeo sezon u Ruzino, transfer u CRD, 2014 od CRD transfer u Ruzino, 2014 od Ruzino u Loven, 2014 od Loven transfer u Zvarde, 2014 od Zvarde transfer u Zvonen, 2015 od Zvonen na transfer u Galaden, 16 od Galaden Serden, 2016 od Serden besplatno u Zvonen, 17 transfer u Lokomotiva Paha, 17 od Lokomotiva Paha transfer u Čega Budejovac, 18 od Čega Budejovac transfer u Berijevc, 19 postupak u Žigov, 2019 Žigov transfer u Liberos, 2019 od transfer od Lišćarden, 2019 od Lišćarden transfer u Liberec, 2019 od Liberec postupak u Žigerac, 21 Žigov postupak u Liberec, 2021 od Liberec besplatno u Žigov, 2021 od Žigov bez transfer u Senizot, 2021 u Senizot besplatno u Žileno, 2022 u Žileni besplatno u Hamura, 2023 od Hamura besplatno u Arazi, 2024 od Arazi besplatno u Gostivar, 2025 od Gostivar besplatno u Madeški od prvak Florina.